Quarta-feira cinzas hoai kedesang nebe Costa e Arentos ho Sinal Cruz hatudu katak maromak hatudu larang luak ho di perdua emane salang. Estão nem hatohusiamo celebrante Padre Armindo Brito lihusi homilia e a Capela São Pedro no São Paulo fatumeta quarta ne hateten cinzas nudaro damatan botida ho di tama ba Quaresma no setaka ho mistero Páscoa ida ne hatudu katak maromak hatudu ne larang luak ho di perdua emane salan. Lihusi cinzas sebagai sesimu kita hari memasukkan kata kita eman layang. Ada usia layang orang yang muda layang di jalan, maka kita sama-sama. Sinal Cruz, layang dari Arentos, orang Kristen dari Marta, Sinal Cruz. Sentido forte dari Quaresma ini mak maromak melarang dua. Maromak medomi, metepot, lahir sesukat, baik dan Padre Dean Quaresma katak tempo atu confessa, no tempo nebe atu mudaan, katak ho cinzas ne, força ida atu muda hahalok atsira bah hahalok dia, ho de moris tuir buat nebe maromak hakarak. Padre hatutan tempo Quaresma, halo ema ida atu halo transformação, no muda hahalok sira, laos muda quantidade hahanian, no laos muda qualidade hahanian, mas muda emane fuan, no muda emane hahalok, hatudo lihusi le fuang nebe simu realidade ba maromak ne larang dia, maromak ne larang luak, tambah kasu emane salang, ho de teres no mata ia cruz. Emerenciana Pinto, Estel News.